Baik menekat. Tuin syukur na hitis neno. Na tuin hita ikutin an bilasi baplolinekaf. Na ko kanal YouTube YKBG TV. At nen anus neno mabiti an bi renungan wasiat. Lain nakanak niu lasibian. Mabiti an bi Ibrani nakasio ela pasamnim talantia po nomha. Antuk pus niu kit mabiti an bi nelan po nomha. Inhananak. Usif Yesus kaniu henati antam niu umek nino le mansian an mepu. Natuin umek nino le mansian an mepu am fani hetaf ni umek nino amneot. Umek nino amneot esonaf neno tunan. Le mes usif Yesus entam ne nok amu is neno natuin mansian. Bai binu menekat an bi menekan usif Yesus. Sit mese in hananak. Leka alesa namniuk. Pampanat kai. Homum niuk kanok han sakuit neusin kumani leka sinantu pamfinin ho ambe piut amnikan ho amenas natuin auf mansian bian ho amfanion amakenat neupah pinan maus neno es mes ansium bani honek alekot mahonek mahoet pahpinan an kumani leka init manahin moet alekot le ho munawa esle homfe ho munim amfani seka niu munit mansian na eka gustiwana es ansi sit lei niu ale apalulitsin leka hite uktok COVID-19 apalulitsin anfani on amakenat henati ansoinan mansian bai binu manekat an bi manekan usif Yesus natuin manekan usif Yesus in anfain maan fe ini munin henati an soy nangkit na Paulus an fenek tok ni bi Ibrani nak at fe nok nek baun manek muti an fanion lasi tiula hunut na ko atuni apalsay hitam sa sotanuina na ko ale iku tefas onen pules maliatas le nem henati an fanion pules aliatas amneot le na nawonok nekam nebet man nek pules ni isneno onen mapules ni isneno anfani on tola manaiba isneno tolas mapules alekot alalasi manekat na komansian esnokes pules maliatas ni isneno kaniu henati namsup natuin isneno an miuk piut henati nikit niu lasi alekot nok manekan usif Yesus hit mabuin kit piut henati tatuluhiti monik maat moy lasi alekot niu hitbia binu na kotabui talantia na balbal antu topus antu mantiano kit onet nane kais at nikan henati at like mat subscribe po mat bati niu hitbia binu sin henati an fani on tetus mat honeno bitabui tal na balbal amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.